ya Democratic Republic of Congo twaba turareba abantu empuje zirarugayo okuzira zirabonabona hazi icyo tukagira obusinge turamanya ngo bwe no bwebembezi bwawe burungi kandi hamwe no bukugu mu bintu byo kwerinda obukugu bwawe ubwo yine mu bintu byo kwerinda. Mr. President, nobu ahitwa ikaha aba ADF nagandi na other negative forces tibira tuzibire gukora imirimo yitu nahabwe cyo turakusima munonga muterere president mungaro ahabwo bukugu mu bintu byo kwerinda. Owekiti Sir President oruguto kurugarukunjiri ishasha kanungu rutukolere kintu cyamane munonga bisa President webale munonga katukusime munonga habwo ruguto kandi ruresire n'entasa rutumerenta ibyo ntasa byayeyongera hati turije munonga hariho na round about eyibatereho eyibari kweta busega ahabwo rukuto webale Mr. President. Owekiti Sir President obu waruga hano mu banyakigezi ukatwereza airport kuno harugiriyo teams ibiri ziri kureba umwanya gwitu gwa Katete aho ejo airport renda kuza mwe turakusima ahabwo kubakiraza kweyongera ahaburambuzi bwitu kandi hamwe n'emibereho y'abantu ba Kanungu muterere muzeyi Museveni mungaro ahabwe cyo kintu cyatwereza. Mr. President, turenda kusima ahabwo kutomwani amajani kugagizire mwe bizibu watuhomwani watuhereza obusigo oborayika miliyoni 5 obwo mwani mbwe n'abantu babyero mwani ebintu biri kugenda misho. Mr. President, Owekiti Sir President okatuhereza ente bitano nemwe ahante 12 wabero tuhere twazita mu famu yitu ya Katete mbwe n'abantu bagenzire barakwataho we bali kutukunda. Owekiti Sir President. Mr. President, turenda kusima ahabwa factory yitu ya Kayonza kuwarugire kunuya watugira ngo tukinga amajani twahinga amajani haza tukatwine factory emwe twakushaba miliyoni 2 n'ecweka ze sente za Amerika ahagezo sente otuhereho miliyoni 1.20 ze sente za Amerika mbwe kurabira mu kitongore cha UDC mbwe nusebo turakusima Mr. President webale kugira umutima gwo buzere. Mr. President, twine irrigation scheme ya Matanda Owekiti Sir ba ejo project eraza kutwara billioni 200 kandi abantu abari abu ekwasireho bona baherize kuba compensatinga kandi yahikire naho ku uronda bo kugikora mwenu turenda kusima abo kubejo project eraza kutuyamba kugira ngo mushana gw'abagujire twashicere Misiri yitu kandi twabaho nk'abantu ba Kanungu nk'abantu ba Uganda nk'abantu ba NRM. We bali Mr. President. Mr. President obusigo ubu waruga kuno kashange mishozi yitejwire busha watugira 2008 watugira ngo abaciga tibashemere kutwaza abasyo ejo njiri yawe twahinga amajani watuho busigo miliyoni 9 mbene mishozi yona twagishweka n'amajani no kugira ngo hati Mr. President amajani gagiziremwe bizibu nabyo ndaza kubigambaho yifaha kunko muranga gwawo gwathereze tukagutwara kandi watwa nezo mbibo miliyoni 9 odyo muzere. Mr. President, Owekiti Sir President parish development model oyine odyo mwebembezi orareba umuntu wa hasi mbenu kugira ngo umuntu wa hasi agire nko kuyabaho ahindagambira muri Kanungomu twahisamu biliyoni 30 miliyoni 2.5 ezigire mu bantu ba Kanungu kandi zikayamba abantu 2,205 iganana na 5 hati
otukolere chamani munonga webale kubo mwebembezi oraranza hale hazo kareba umuntu wa hansi. Your Excellency, emyoga tutungiremu biliyoni emwe ahamwe na miliyoni 8.9 zituyambere munonga kandi emyoga 36 yahirize kwatavye zo sente. Mr. President, obusente bw'abakuzire tubweneho miliyoni 64 webale munonga no kuteka aha abantu bakuzire. Owekitiinisa President, amashomero seed schools twina amagomboro 27 haza amagomboro 18 ha amagomboro 27 gine amashomero ga government mbenu nagwa gasigara turakumanyiwe bagaruhemba ogwejura ureze kugira nkoko watugirira Mr. President. Kambuga Hospital Mr. President, webale munonga kutuhereze sente biliyoni 8.3 ahadyezo tubweneho biliyoni 4 hamwe na 4.3 billion shillings kandi project contract yaba UPDF bine eringana na biliyoni 9 hamwe na miliyoni 50 kandi habyecho tuombekera amajuga abakozi 16 tiga kahwireje kandi twakoraho modern theater ejo theater yahwere Mr. President bo bari kutukunda ukatuyamba umubyamagara. Ebyinde byamagara Mr. President magombora 27 amagombora 10 nigo gatakatungire Health Center 3 bitagandi go nagabireje mbenu neco oraza kukitekatekaho nko kutura kumanya uko bagomezire. Your Excellency, echimasho chitu cyo mwaka eco bururobu no kugira ngo turinde ebitwa kwasibwe nahabweco turenda kusiba munonga kandi twiremu kugira ngo ibyo bintu bitaturugaho kandi itonka kanungu tworekiro umutima go kurinda ibintu bitura twakozereki twakwasibwe no mu myaka yawireho waborishwa Mr. President hakaba hariho wave ya FDC mu neighborhood omwe konkito tukaguma turi steadfast nk'abanyakanungu twayoreka sincere support ahabwo kugira ngo NRM yagumaho erinunje munonga kandi nkokora tureba Mr. President. Mbere Mr. President owekitiinisa munonga okuno kushaba kw'abanyakanungu mbenu kunu turabaho ahabwo burambuzi obushubuzi kandi hamwe no kushubura mbene kintu cyo burambuzi Mr. President twino ruguto kurga hamurwa kuzakerere kuzakanungu buho kanyantorogo butogota buhoma kuraba mpungu kuzaruhija okukwata norwa Kisoro mbenu ezo ni kilomita 107 turakushaba President utitekereho hamwe no ruguto rwa Ishasha narwo turakushaba kugira ngo President obutekatekeho ahabwo kubezi ni kilomita 7 kusha kilomita 8 rero byo birambuzi bigende mu mesho Kanunge hinde Uganda hinde oruguto rwa Kanungu Kisizi kilomita 7 muzeyi urutekatekeho rero tutambuleje munonga tweyagarire mu Uganda yitu kandi hamwe na NRM ebintu by'amajani tukageraho urukiko ni wowe bari kutweta kandi eco cone by'amajani urabimanya konka nandenda ngo manye ngo ikintu cy'amajani kirakwata kigezi yona hamwe na ankole nize ikintu cy'amajani otuyambori kazarawe otuyambe muze Kambuga Hospital nakugambira ayika obusente obusigereyo babulete rero Kambugeze harurengo rwa Regional Referral Hospital municipalities mutanteganisa orekenshi nchigambe kurunji obo waruga kunuya 2016 tukakushaba district wa Excellency wagira ngo district terabasika uti mbwene ubunta abahendahi ndabaye chisa mututu
kwihobwe tutegereze kisa mututu chitu Your Excellency echa municipality ya Chihi kandi ko girengu wahikayo mazima ga Ruhanga go mwiguru turi very ready kureba ngo ejo municipality yabaho Kayonza Growers Tea Factory akasenta kasigireyo muzeyi ukatwereze tugende mu misho mbenu Industrial Park twinitaka kandi nkoko oyorekire mu katabo kawe twabona Industrial Park emirimo turaza kubona emirimo abantu bitu ba Uganda batunge emirimo Seed Schools Your Excellency hariho ishomero Butogota Trinity College hariho St Donat Secondary School tiga kugoti tibakagombekire kandi hariho na Cheshero Community Vocational School hariho shonga muzeyi zinandenda ngo ryo shomero naryo ritekatekeho naryo rize mu mashomero go kutwara aha muheru Your Excellency noleba bandi kubingu njerejo bacu bamuzeyi mbenu lekanyirukange speed kugira ngo tukobwiro gambe n'abantu bawe wakanungu turakusima munonga ahabwo kutufaho turasima ogumushija aturundarundiye munonga tugizire nchiko Jonadi he looks a young man but very energetic kandi aratumubrayizinga turakushaba boda nabo badyaha baratuyamba kumubrayizinga karuru kawe muzeyo batekatekeho K16 Skilling Center for Girls. Oh my God, umurimo gubarakora no murimo murunji mwenu president witu turakwendeza je ndasimo gumara munyanya zogu ukwatuberere hokwe kandi hanuya nahandikaho kugira ngo tutekatekeho wabagora tekateka akutorana yabandi ba RDCs yabandi ba ambassadors twine ubwenje muri kigezo harimo ubwenje burunji munonga muri kanungo harimo ubwenje burunji munonga ahandi Your Excellency nyowe nka chairman wa NRM n'abanyakanungu ito twasigara twetegwire turi kugorora kugira ngo wabo uri kurahira nka president omusya tukujoyininge deru tutere aleluya yo businguzi deru tugende misho for God and my country nasigara dikere bukipande chairman wa NRM murekenyete my deck members please my deck members Muiruke come running stay there ni waba abandi bo bankwasizo gumulimo go kumobilizinga abantu ba Excellency abo waleba kandi nibo barenda kunkwasa kuza kuronda karuru deru 2015 okwezi ko kubanza uryahurira amakuru gararuga kanungu we bari ba Excellency Museveni oye NRM oye Kanungu oye. Allow me invite the second national vice chairperson female to invite His Excellency. Kanungu oye! NRM oye! Your Excellency, we know your time bad. As you take the picture with the people of Kanungu, the people of Kanungu are very excited to receive you in Kanungu, and they have promised to give you all the votes in Kanungu. Your Excellency, we want to thank you for providing for money for Hamurura Karere Road. The 140 million euros have been provided for that road, and the road is going to be worked on. Your Excellency, we want to thank you for the 310 million that you have provided for the seed, the tea sector. The seed sector has received 310 million shillings, which the president has provided, and the money is going to be paid to the people. The people of Kanungu want to thank you so much for supporting NRM, for supporting President Museveni. President Museveni, we want to thank you for maintaining peace in this area. This area is in a border area, and because of being in the border, there is
there are people who are negative and can bring insecurity. We want to thank you so much. But before the president comes, I want to invite my brother, Honorable Amama Mbabazi, to greet the people of this place. Honorable Amama, please come over and just greet the people of this place. Mwebale Munyanyazi, Right Honorable Anita Mong, Speaker wetu wa Parliament, Owikitinisa Presidenta, mwena abakuru mu bitinisa byanyu okuba babanjwire abanyakanungu musibireje muryawe ne buhoro hona Museveni mumuheruka ayikuntahurira kali ako karamara muhumure ngeno sebo presidenta nyowete nyine bingi byo kugamba nandenda mukwakira usibireje agandi webale hanga simwe mwebale mbwenu nyowe ngiomwe haba atandikire ekibine ekikale nahabwecho ekirabagambira teinora kimanya kunkiza ekindabagambira no kubagira ngo Museveni atwebembeire obwire burengwa turabire mu bintu bigumire bingi yatwebemberaje mwahurira ebintu bingi bibeire hwaha Dr. Rugunda tiyabaho neitwerizo baho kwafereirwe betu nawe yangira ngo baho butumwa ngo muhamire hari Museveni habwo kwitwe turi abajurizi kubagambira ngo Museveni no mwebembezi oramanya umurimo gwarakora aturabize mu mishozi twagureka bibizibu byona mwenu mutamurekura umwine mutagira ki mutamurekura rero mukayirukira abo mutaramanya mwebare ubururu kureje ijo nkaba president nkabandi kandi owaba zede Kakumiro nabagambira nti baterere president Museveni twatuturaga turahakana Kakumiro na Kanungu abarasinga bandi mu kushemba president Museveni Kakumiro eherize kusinga mwe nandabashaba nko chairman yagamba omurundo ogu tugaruka akanya kitiko kubanza kusinga Uganda yona mu kushemboha omwami Museveni mwebale munonga ruhanga bari. Right Honorable Mama, thank you so much for encouraging the people of Kanungu. Your Excellency, want to thank you for energizing the people. Now kindly come and speak to the people and give accountability of what you've done for all these years and what you are yet to do. Please speak to your people. NRM oye! NRM oye! President Museveni oye! Abakanungu mu rubuhoro je Vice Chairperson wa NRM Omchara Vice Chairperson wa NRM wa Western Uganda, former Prime Minister Right Honorable Amama Mbabazi, Secretary General abemeza abantu bona nyondi aha hamwe n'abandi bembezwa Kampala kubanjura manifesto ya NRM iyo mwaka 2026 y'imyaka 2026 2031 manifesto yo erimu emiganda mushanju NRM etera hanju ya Uganda
NRM terukuraga sebitaka baireho NRM biye kugamba bikukira ubungi nebyabaireho emwarebire no kubashaba ngo mugihagire ibyenegeze ukwenegeza kugumizamu umuganda gwo kubanza ngo kuba bagambira n'obusinge kandi maba Kanungu tutakwendekire munonga kuza kubashoborera ekyo nimwe mushobeye kubana mukishobora abanyarwanda bandi abo kubimwe muri Ansharo na Kongo numanya okutagira businge ekyo kumanyisa mbone ubwo no muganda nambemo tube twine chairman kakumiroko ngwarigere kufati umusheje ubwo n'umusheje nkabafumbira nko munyarwanda nkamushanga Kanungu nkamushanga kakumiro kagadi izina liye bakana bamweta ingoma eranze abuko nimanya mu rufumbira n'Abanyarwanda n'indurura ntizina lya ndi mayisaki ngoma eranze nuko kungira ati nkazarura Kongo rucuru rukomerwenda nkaga nena ato ubunazarwa government Kongo keremire nuko tata okugira ngo ngoma eranze government eremire aberaro barigere kufata izina ryengu ni ngoma eranze mbone Uganda ekabere ngoma eranze okutenda mu buyija ngo kureba ngo tuyino businge atwakima kama 80 yo businge mbone uno muganda nandemwe gwa NRM ari Uganda umuganda gwa kabiri nentunguka erimwe ebicweka bibiri embaju bibiri hariho emisingi y'ebyentasiya nkenguto amashanyarazi amaizi esumu nkezi zitwarwa kwigura esumu ibyome bya karamagizi nk'iki kitwarwa kutongozaho byone ebyo n'emisingi y'ebyentasiya kandi urundi rubaju abuhe emisingi y'ebyamagara g'abantu amashomero amarwariro koko za emisingi y'enkura y'entasiya y'ihanga nimwe mwana muha obujulizi chairman wanyu yanaha obujulizi okutwaba retero oruguuto rwiha ntungamo rukungiri nduru Kanungu nduru Ishasha nindakutya aboko twine rwalindi rukungiri baitu ntuja kwire hariho oruguuto orutukuza kukora okuruga hariho enguuto Hamruwa Kerere Kanungu Buhoma Butogota Amayanja Ifasha Ikumbya uru ruguto ni kilomita 109 ntuza kurukora kandi aho ruguto Ishasha Katunguru uruno ntuza kurukora arozile guto konkadeze bicweke bindi rero ibyo mashanyarazi byona biriyo mu umufayiro yanjye ibyo mashanyarazi ibyo mashomero ha nareba Kanungu
mwina amashomero ga government 22 22 government secondary school. This is 22 22 deraga primary renga ina primary rusuna bagari igana 36 na byone bya marwaro byone bya biro mu report. So mbone byona hamwe nentunguka umuganda gwa kabiri NRM ugwetera hari Uganda. Umuganda nimugwetegereza mugumanya umuganda kasho tuma kimari nyankore nurikiga umuganda hata bamuri bakosa etafari abaganda baje etafari NRM liyetade ku Uganda mbekuma mutaketegeza muganda imabana bato mukozese itafari ati nimbagira nti amatafari NRM agetera hari Uganda iri kubanza n'obusingi iri akabiri nentunguka tunguka nemba juzayo zombi ntunguka emisingi ibako mu rujungu economic infrastructure ibi bigambo byo rujungu muje muhuriro ukunku bivunira omundu muzeitu abantu babetegereze economic infrastructure yone njibunranka emisingi y'ebyentasia kandi social infrastructure njibunira nk'emisingi y'ebyentura y'abantu ndashaka kwita mu Uganda embera y'abantu. So ubwo n'umuganda gwa kabiri konga kandi NRM yo ekatana n'ibindi bibina tukatandika mu myaka ya nkaga tukiriya beji n'abarugunda abana bambabazi tuatana n'abagurisa butabire twine umuntekateka hati nejar chorus kurugantungamo kwika inguto nungi munonga yarukungira ntungamo etandikire kukura mu kongata bagitere biraka kana baza kugigarakamo eriya yarukungiri ntungamo nuje kugigarakamo contractor hora ari kutana konkar chorus nyekiro norara chorus nimbabuza nugiro chorus nunungi utinyekiro kamera hunarara nunabyama nimbabuza kabuzo numurara chorus numurara aha umakaganya nanyi ningaruko wanje umko wanje umabazyo ningaruko wanje ntungamo nimunu mugaruko mumakaganya atko kugaruko mukayawo uboro bwatsigayo mukasheshe ushanga bukutegereza bukwaniriza tukuruko rukiko kungitu turiya mbwe naho no twatanire nebindi abo kuba rukumirwe nkaganisha ntare omusiniya 3 eje ngute kurga kabare bakaba gitere chorus irunuje nbarabo hace nguto bagitera chorus abantu makaka bakino boro chorus yaha aboro bariya hataho twatanga kuhabura abantu mweri mu bantu mureke kuvuga nicyo cyaturetero okutanusamu entunguka tukagitanusa n'ubugeiga tukabitanisa umukutekateka kwitu no mukuhabura abantu tukabagira siti entunguka ne atwena eje ngo tuyakora sene jaho ne atwena konko bugeiga nubu muntu umuntu mbone ngirejo
niyo twantuburira tukiriya beji itubya hati mutakagira mbabaza uko yabana abagambira na Rugunda uko ni abagambira ibyo bitubya hati myaka yankaga nyuku yankaga nturo umushonga za Uganda na Afrika atana kimyaka 65 mbona waro ikintu kiri mu Afrika ikintu akomeye tikiro ni manya byona konke byanjye tubahurira abakukira ubungi tubahurira ati mbwenu twatanga kushoborera abantu ikigambo cyo bugeiga mbanze musherure entase y'amaka ibindi ibije ko yongerwaho nka Bible okwegamba ngo mbanze musherure okukira kwa mukama ukamubarahanga no kushikira kwe ibindi bije kubongero nti twajya musherure entase y'amaka ibindi bije kubongeroho kutwaburire ngire yunka kukira kujuburira ina berendi ubuhango bwanye ni ntungamo kajara rashama rubale konguma ka kumiro nkaga tukafuruka twaza kashari nyabushozi mbona abantu b'abanyabushozi bahirirwe abo kuba kunagiye kutanika kuhabura abantu natandikira nyabushozi umarungu hakari y'amarungu abarizo bende mbona abantu benje ko bahurira ngiri yito reka mboreke ibyo kureberaho bimwe ibyo abantu aba bahurira ngiri yito myaka yankaga put one of those amazina ninyo George Matongo wa Ngoma Mungu gutuye no gwataka none kutaha umurimo gwanjye ndi muri isa nteze mujya kureba nuko itandikira tatakanda gante bakubya tando bo hagwa cyane Meirisa zakanya nagura amataka nyose nazo zankorera n'kwenda zashutuza abana bihereze natuzuru kabanza mu nyankore naje nahindura kumata ngo nzungu nuko zahanyiranye nasunga atuzungu zo ndisumuke. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs is approximately 21 million per month. Atogo mshiro mkureba tashomire n'abanyankora bakari ababeni bakorenda yonka batakumanya korra inshaho kunga kutwabashomeye so kuhabura ko tukiriya beji basimuka batandika gukora enda nenshaho mbone mwahuriro g'omushaija atwari omugaiga buri zoba natunda rutazamate 900 ebe yuko omurukora eriya hansi yabo ko amatene mengi munongo nibamuhereza shilingi 8 lita kunka waka amatene mengi umwezi natunga milioni 21 umwaka milioni 250 arahare na korasi mwahure yarugama ngoma numurukoro munda korasi nekoma mahiro makumushanju ukurugahari hari ikigutu kitaka cyo kikuzayo konkati numureba akeshubura nkenjoka yabo murembe yabembe kenje mwagireba yumurembe ayineho sora ashomesiza abantu mushima hora nagambo rujungu n'uragiweti so abuka aketegereza ikigambo cye entahasiya ubugeiga bw'amaka bakitanisa
n'entunguuka entunguuka omu kicweka ekyo tiyamaani konka obugaiga buriyo hati kutwagira mu gavumenti tuje n'engeri egyo ntari ngibagambira nayetorora Uganda omu mwaka 1995 nimbashomesa okubinga obworo omu manifesto y'96 twakora kubara abantu aba kabaine ndwara zitakushana abanya-Uganda kaharoho abo butaka bufunzire iyi ndwara yabo kanetana n'indwara yabo itakarahanga nko gw'umware w'umusheija ayinita karahanga konka we naza gukora nko wita karahango ningo wita kariki konka wita kariki twino kumurondera ombazogwe dera bamataka mahango nabo tubahimbaze yabo ato manifesto yacyenda na mukaga twagera sto wita kariki akozese 4 acres model yakabaine hikina hikemwe atamo mwana hike ya kabiri atamwe bijuma hike ya kashatu atamwe binyatsi byo kuri sente zo mbiju hike ya kana byo kuri ebyeka ekanyima atayenko kozamahuri kandi nabasa kutaye nempunu yatara musalamu ninga abanyankora bakare bakaba batari yampunu kunga bahata bazumaziro lero abarehe nebishara bakore ebidiba bibyenyanja nkuto abahabwire ombazi gwomuntu witakere funzire nogu akatuka ekibaro nyonka kibara ibyo nemugamba nebyo mabema tene kinta kumanya abo kambitwiremu lero witakera hanguwe ugwa yorobi nasa kunyombazi ogwa bake ninga na nyombazi ogwa bahanga ubwo nasa kushinga cyayi yemu kugamba tutaragitere mu rubirya mushanju aboka cyayi nena ngo gikorre ahango cyayi pamba etabe ebikojo ukuri sente zenyankore ninge nkiga ibintu bindita karahango ebicori bindita karahango so niko tabahabwire sicyo konka abantu bakuvaho hera abantu benja abakubahuzya bakabatumbindi edini enganda ibi bintu muje mbiriyemu kora hururu kugambira ebi kora hururu kugambira omenye ngo takumaye cyaro gukora edini enganda ibi ukuntu kutarazo mu iguru edini no korazo mu iguru kandi iguru ni rumwe hangano umwahurira hanga wo mu katoliki ninga wo mu protestanti ninga wo musalamu hango oba salamwire muramburiri maro ni manyara hango omwe so edineze mukweyeta zona hangano omwe mbona kuza kwanga ndo muri yebyo ukukora umuntu kugambira omenya ngutakamanye cyaro gukora nacyo kugambira kandi takora muri mugwarahanga nakora gwa stand aboka ndi mu kristayo kandi mbasa kuba bishop kandi wa scripture union teno kunkiza bible konga kaza kurwana na kutereza shande cya bible kintari kirize no kugira ngo kubarantere bumotion mpindure buri ntuga ko kuntera na nyine kutamo akahi kandi nacyo bible kiri mu kokati nyine bwira ko kubashobora bible abako bible nabwo icyo ebyo kubahuzi niyo ko baretere bizo
bit ahandi tukabashobora 96 ikintu cyone kiri umuhandi mbona haro bake haro nangwa tubacyatire benginosha abahuriro ukabura kwetu mbona haro umusheja basangwa kamuri busoga kature byakoze Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. Ezo futi 5 ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutwoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5 ayi president yaida yatulungamya yakuba tubana abantu mwena temusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukole emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byonna yabyogerako nze napikinga mu ky'okulunda enkoko n'atandika farm mu 2007 n'enkoko 5 sawa dino wendogerera ku farm kuno tize mabega ntambwire president yaida yankyalira mu 2010 nga nina enkoko 5,000 yasanuka ino sawa dino tutambwire tulina enkoko 12 tufulumya amagi etwe 2,000 buli lunaku etwe 2,000 divaamu milioni 2 buli lunaku omwezi diba milioni 6 omwaka tuba tuli mu bilioni ze 6 n'ekitundu etuba tukola ki kuyingiza so mbwenu mwahurira omwe umbegesuba bangi abahurira ingiri yangi ningama nyoranga kampo kugamba tinywa marwa tinsinda kumbono wampika ninkugambira kurukura no huru wotahurire bene byabo mbwena abakuna abambaba wahurra ngwakana barwanda akarumoka LC5 abantu 30 barwanda akarumoka ka LC5 wakamuri 2025 nkunagireyo nimba no kubishika ntakibishwa kunagireyo nabagambira imo bana mwe abako Rwanda karumwaka kuba LC5 kam ibyo gukora kan bingi tumba numbikora atwe yaho oguyahuriro khabura kwanje nabagambira ibintu bagambira hati ibyanyite bihinduka ibinagambira imyaka nkaga na mukaga nibyo kugamba nati tene kindi kwindura abako ni mwe kindi gukora hato guwe binabagambira biriya mushanju binabagambira uyarunda mu kimwe amahoro gonka hata haruko atumugambira buri zoba nashoda tray z'amahuri 2,000 ay miliyoni 20 buri runaku iyo business takugikorera America takugikorera China nagikoreraho mu Uganda umwezi miliyoni 600 umwaka bilioni mushanju n'imtoro 20 na miliyoni 200 atogari hawa basa kambore cyo ndije mushira wa Karamoja I am Mr. Korea Dick Ogira. I am a model farmer in Abim district. My village here is called Arangetai West. Arangetai Parish, Abuk Town Council, Abim district in Karamoja. The mango trees you are seeing here were given to me by the President through Operation Wealth Creation. I received 200 mango
seedlings. And I planted all, and they are all doing well. Apart from this venture, I got money from PDM last year. I got 880,000. And I used 800,000 for buying 10 goats. And the goats are there. They have multiplied. They are now 16. Part of the money of PDM I used for buying cassava stems. Through that money, I've managed to plant 2 acres of cassava. They are now doing well. The first acre I intend to harvest next year in January. Then for the mangoes, you are seeing, I started harvesting last year in 2023. The first harvest, I got 6 million. That was in June. Then second harvest in November, I got another 6 million. So last year, from these mangoes, I got 12 million shillings. I've been selling to the people around. Actually, Soroti Fruit Factory has booked this mango. They want me to take these mangoes tomorrow, 2025, to the factory. Actually, I've been selling locally. I've been selling 1 at 500 shillings, 2, 1,000. And people are buying. These mangoes are very good. The mangoes trees you are seeing here are giving me money, a lot of money. And I want to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Kaguta Museveni, for coming up with the idea of Operation Wealth Creation in the country. This is money. I am not going to suffer. My children will not suffer because of this wealth. I call it wealth now. I always harvest. I don't harvest mango. I harvest money, not mangoes. So I want to thank our president so much. And next year, if all goes well, I expect to get 18 million first harvest. And then second harvest, I also expect to get 18 million next year, 2025. So altogether, I expect to get 36 million shillings. And this money I will use for paying fees for... Atogo umsheja arkaramoja mahiro magana mukago kurugaha mahiro nyundi wa mahiro tindu wa kilomita mtantumuza kilomita zangi tingu zetegereza nyo wa mahiro magana mukago kurugaha abimwe yari tario koras kunkati tere amashanyarazi nkashanga y'amashanyarazi kunkati aine yobugeiga kandi ezembibo ezarugamba operation rescue ya muhere ekazabo no mu Uganda tezezere bakaramoja bongo nkabanda bazitungire tibarafwire mbato numureo so mbona hati mwena oguno muganda nambaka ntakashire ariyecho oguno mbazi ogutwafutire abita karike abakora hafunze amataka mahango nabana bagambiro no cyayi eri kwizera ehitoro kugamba cyayi ninye nagenegize cyayi nkaza buindi nashanga abakayonza nabahinga cyayi kuri umurishita konko murushozi batakuhinga cyayi kuna rigena tera right on ebombabazi namugambisha abo murishita kana bahinga cyayi abo murushozi batakuhinga cyayi right on ebombabazi yabizamu na Jackie twayongerena ukuhinga cyayi nabo cyabagamba cyayi tero kunkiza cyayi ne yanjye mwana mwene kujetera mwana mwene kujinyaga nayo mujinyaje kungane yanyu abo kuba
NRM wijo mu government ni mfora cyai urugamba cyai urukugimkizano kaninye na gitandikire ubutwarwa mu kishaka Uganda ke ne shoza kilograms miliyoni 3 z'amajyari hata ituri hari miliyoni 6 z'amajyani kilograms wahora umugambi wanyu yabigambaho embibo istwahira abantu ubukekurikinana free nabo cyo cyayokanya NRM yagikanyize konka icyatereze nsubo n'ibintu bibiri ubutakoze fertilizer apparently ubwo se kutandika abakugu n'abakubene bafo n'abakamabumurumo n'abakubene bafo mbona ngo babe batakoze fertilizer ate iki tuza gukora nzakutaho enshaho ya government yabahinge bacyayi n'abandi abo kwinga ibindi okugura fertilizer tuzakutabenshaho nke ya PDM numigire benshaho ya PDM ejo ne yabanaku ejo tende kuja kugikwataho nankiri mu government ro kugikwataho ntubongo kutabera na UPC tende kuja kukwata sinze za PDM bakabanza kuzuha kanisa muri rero akakasugaza kacyagoranye PDM tende mugasho basi niho tende mugasho PDM ntujya kugigwemezamo kuko tujya kutaho nenshaho ya fertilizer y'abahingi abahango abacyayi abakoko abumwani tujya kutaho enshaho ya fertilizer tugitaho numweguza sente magoba gahansi numugura fertilizer mwatunda numuzugaro munshaho yanyu neberi nshaho yanyu neteri ya government nawe kintu tujya kukikora kandi ikindi ekicumbagize cyayi ngune shoro mambi ngune bashoro makubi bete byona tukabugambaho ikirungiye ikingarire mu amani nkanyara likije ngwebeye ekagwera kimwe hero konka teragwerere kimwe abako babene cyayi inebiriya inemu ruezo hamwe no kushoromaje ebeyi terukubi nawo cyayi neja kuterera konka cyayi ne yabahangu abamataka mahangu cyayi ebikoijo ebicori etabe pamba niba mataka mahangu so hati mweno ngo muganda gwa kashatu NRM itafari ya kashatu NRM itera hari Uganda cyo kubanza obusinge ecya kabiri entunguka ecya kashatu okumanya ngo obugeiga nikikuru munonga nikebembere ibindi byona kandi tukakibahabura kandi tukababangira tukabakwatsa sente twantohereza PDM emyoga youth livelihood zone tuzokora nguto tuzokora ibindi nezo kubiha umbori imumba kagaye hato nitafari ya kashatu eri yakana emirumo ebibyona nibiretera abantu okuga shagara bagabe ngurubari ngunabembezi bagambana namana munonga nagamba busha konka gamba namana ushoto ine cyari kumenya konka tutwaza mpora tubagambira mpora kubarengesharo tumenye cyo gukora abo kasitoro bo kuzana hati umugando gwakana itafari yakana emirimo nerugankai ushanga abantu bajya emirimo nerugo mu government ko kuri hanga eri emirimo eri kukirwinge ko mu government omenye ngo ihange rikenurwe tiri kwija kutunguka kambore kemirimo yari kuruga ntore cyabasanga tuwuliriza omulamu gwa president okuva ku kiseera ekyo twakati katukigiire president yawaire musanhufu ino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera ntyekingaku
Wendogera kati tulina abakozi 300 betukozesa wano ku farm tuweza freeze ati basangwa mwa muhurire emyaka 2007 akaba ari umworo kuyahura kwabura kwanje yazo mu nkoko hatu no mugeiga hatu bugeiga bwa basangwa buzeire mirumo 300 emirimo nezarwa ubugeiga abafrika abakwenda kutungura esi yabo bwino kusimuka ari ekyo ensi zona ezitungukire niko ziri tokushanga ensi ngo eriaho eri haturumo twa government emirimo ya government yona hamwe abapolisi abaserika aba-army abashomesa anyabahi bona bona kuko bagaite n'emitwaro 88 twina abantu miliyoni obukekuru 50 abo bona bakora bato mu government hati mwene mwareba basangwa umworo wanyuma abazo kwasimbukire yatanka kore byo bugeiga nawe yazaremerwa ubwe wazaremerwa uko no kwingira hafunzire abakora hango nkabacya imo bacyaye no manyangu cyaye ebene ko sabantu bengi cyaye ebene ko sabantu bengi amajyane ko sabantu bengi atkatureba amakorero ateta uneje mukureba neta unisya nambare eta unejo neta unyama kororo gonka imwe buge mukumanya notuduko to myenda na sabuni nehuzi nebyo nzotano zunkumanya mbarara ntungamo manyankai batunda buhuzi batunda sabuni nyo amatawoneza za NRM za hate zo murembe ndama korro gonka ati etawonejo ate mu factory makumushanjuro 5 zukora ibyamani mwana kastahi umuriyemwe tureba koza bakora mukatuzo umunda yemwe freeze there debe mirimo eriyaho factory yemwe ezeire etawoneje ambare nekozesa abana omutwaro gumane 12 omusuku ya mahire mwe n'abahiri katuze namamve turebe namamve namamve abantu abakuru nibaye banagemerambwe ubwire bwa mine mirambo ko ishango akari yikivera nibabe banagemerambwe kutoyizire ikibere cyo twakinira industrial park mbona ati harimo amakorro 273 nibakozesa abante mtwarena nenkumina omusuko ya mahiremwe ningi ibireza namana abana ba mukono hari industrial park ndijo mukono araba kapeka toreke kapeka ajina mukono kapeka ajina kapeka mbona ate byona biboreka ngo emirimo nezarwa ubugeiga bwoha bw'omuntu bwa family bwa company ninga government nene sokora parastato nibi kuzaremerwa ubugeiga bwa muringo ki
okuhinga no kurisa uko gukora sente na mbemu. Cya kabiri artisanship iby'emikono hamwe n'amakoro. Cya kashatu services, icyo kwita services zo mu rujungu, hotels, transport, ababodaboda mabahurira ubona ubwega obukuzaremero. Cya kana ICT nkeje ito atandika hariya ibyoma bya karamagizi na bino bizaremero. Mbene ritafari eriyakana atai ayindi kugambira agamakoro agwagezire hatu nigakosa abantu miliyoni 1.30 abanya-Uganda. Mahurira mu government yona nigakosa abakozi 8,800 kugira ngo abantu abakoro umakoro ga government umakoro hatu bakira aba government mirundi 3 ubwingi. Eliyo nditafari yakana araga n'amatafari 3 agena remwe tera hari Uganda kuba tinyine wire ubuka gamba hati nzaga gamba on press conference kirari eliyo itafari eliyo kuzazemerumo nkagira ho rutaro rwa school fees mu mashomero niyo ntani nyanangu tuhe school fees mu mashomero ga government abana bashomere icyo natandikira cyane na mukaga kunka abantu bakitagiye mu nkora ato umuntu cyo tuza kuzamo nimbashabe mu nyambe ikigambo nacyo tukikoreho abana kushomera busha umashomero ga government kuba yangire inyo nasharaho ukore cyo koreka natandika skilling hubs kushomesa abana busha ibyo mikono kwako baraho abana banje abargira amashomero rwanje bija kwako baraho abana abo baraho bala yabana abo Nenda abana babero mujuru mwishti baherezo bujuruzi. Our Excellency Deka gamba bingi gamba ekyakwihiro mu ishomero icyo washomere nate cyo rukora. Yeah. President oye. Our Excellency oye. Amazina ni kushemererwa Bosco kuruga Mosero ya Chembe parishi niyo Chembe kandi ariyo sub county. Nyo okunatandikire kamarasini ya 4 nabugwa fees yo kweyongera yo kuza mu A level kunabere njyaho nabona umweto go kuza kwega skills mu Kabale Industrial Hub nazayo nayega welding na jimara kunarujireyo naleba kusitama muka kitarasa kunyamba naronda omuntu ine workshop nabanda mukolera kugira mbone sente zo kutandika yanje nakora namaraho mwaka ndikora nafuna makasente kunamare kufuna ukasente najantire kankutandika yanje workshop naguraho machines naguraho nebyoma natandika gukora kunarereka workshop kija karakurana nayetaga abakozi nataho abakozi bana abundi gukora nabo hati sofa aunda gambira esande emwe ndakora imitwaro 9 ezo wazi bazamu sandina ukwezi ezo ni miliyoni 3 n'imitwaro 2 mahoro mushije kwiyagega hara so miliyoni 3 n'imitwaro 2 abo bakozi banabo nyine buni mukozi ndamushashira imitwaro 2 n'etano so baratwara miliyoni 1 ukwezi
then miliyoni 2,200 ndakoraho miliyoni 1,200 ndishibe njigure gyoma ejyo kongera mu workshop yanje, then eyindi miliyoni irasigara iyo ndagisavinga account. So Mr. President, twina account ya workshop yanje turasavingaho sente. Nibakweto amazina ni kushemerwa Bosco. Ati mwahore bya kushemerwa icyo kubanza akashomera busha nyina abashomesize busha konka bwecyo yagira umwuga skill ati umwuga gwa mletero ubugaiga yatandika gukora ukote byoma ubugaigo bwine hati nabo bazaremeramo y'abana banyayiganda bana ati mwene kushemerwa waberetene murumo hata ino murumo kandi nakozesa abana banyayiganda ntungo nabo ikintu cyo mwitegereze enkwatagana iri abintu byona kandi kushemerwa rigaho umushiti nja kuteza ni mwibishane twaza kugenja ko bateza ni mwibishane Shankuru hoye amazina Flavia Akankunda shikamzindaro amazina Flavia Akankunda ni nduga gwa Bishunju Noza Nord Kanungu Tani Kanso nkamara senior 4 kuna amazire senior 4 nabwo cyokora naburabura kuna abire njyo kwende kuronda kino gukora twara program ya mzee ya arigira ntuzo mu hub twagira mu hub Kigezi Industrial Hub twashanga buri kimwe kiri free turi kwegera bushatu kega nyoga nayega teraling kuna amazire kwega teraling na mindset yibatwegise nagira tinka shitama nyino kurebeka ngo nakoze so mwoga gwanje ogunayega na amazire narondo mukazi akaba nakora na yine cyebharani nagira ni ntandika nkora nawe mbone capital ngure hatira cyharani kimwe rero namara mbone kutandikiraho omukazi yanyitiriza twakora hamwe nagumani saving ako kasente nagure cyharani kimwe natandika kora mpora abantu bagumani bisha kutwa amazire nareba hati business yatandika kurakuramu nagongera nagure biharani 2 nabona bishiki 2 ababire bajyoko nabo bashobigongo kunabire nshobigwe nabakwatiraho hati nabo nibakora nimbashashura okwezi nimbashashura 15 kandi twaba tkoziro mwizoba rafure nitwise mitwarena kati naba nimbaramu omukwezi nimbani mbone miliyoni emwana n'emitwaro 2 miliyoni 1.2 then hati namara jo miliyoni 1.2 no kunshashara mu kuyamba kibaro namara jo miliyoni 1.2 shashura abakozi banje emitwaro 3 ati inyina ekibina kindi kutera ekindi kubika ziri kusigara nzasiga nzitwara mu kibina cya buri kwezi ebindi inguramo ebindi nyenda sima His Excellency munonga kandi shaba buri muntu weno jango amuhe akaruru muzo mu box mutikinge bus akubaga umushisha twarira kintu cyamani to nitumweta shonkuru witu atwarira kintu cyamani na muno munita minyeto abajyoko bari kuburabura so far Mr. President nyenda kumasa ngundi treasurer kandi esente za ziwaturaganise za capital zaitire omubana abana mwazibwine ni mubasa kwereza mikono akuba so far capital twajibwine nitukusima kandi nimbashaba bataba nabanyaba kale mwabale ati mbwenu mwabale mbakweto ha Akankunda Flavia akankunda kale mwabale mwiro ntiyo kutezekishana ati niyo matafarana niyo migandena ena yemu etera Uganda ina inagumbanjure hati konkari ndije eshatu nja kugigamba nyekero naba ningambo omuredi mbwena habwebyo
nicyo ntarukura okwetina kuja kubahika mukabantinya baramu NRM ibyakozire nibirebo kandi n'ubushobozi gukora ibindi byona ibitaka gukozirwe ntumanya why abwenshongo nkenguto zimwe z'umugambe zikubateganisa nambo nimpuramwe nguto ya bwindi nimbi erukuzo mulanga nibiretwa okukwata bingi abantu abatukora nabo bakunda kukwata bingi tubakomanya nkora yabahekera itobahekera tukatwata kamwe nugo muganda tukwata bingi kukwata iki it's the budgeting discipline niba memere sente bakwata iki benda kushemeza abantu okushemeza abantu umuringo kigwire abantu bari mu nshobe konkuyo ngo bashemeze bareke mu nshobe yabo nambweno obutwatandika PDM nkazo mu rutaro bakabagira ngo miliyoni emwe bayicwanyagure buri muntu bamuhereza akacweka z'abantu bona like no umuntu omwe ayino kukwata miliyoni yona mutagitematemiremu emugasire ugutumutegure tumayeto ugu twamutegura no twakora abantu bashatu harigana nikikiraho kumemerera ukabura uwa hendera so mbone jo discipline yo kwata kimwe ninga bike ukabiheza neburamu umbantu banyu nawe cyaba member wa parliament amukoronda mbagambere mbagire ngo mukore muhurikize okwabura ko mugurusogo abonye kinkoni mari nkimanye abasirikare bitu mbareba hakanyantorogo bakana bararoma juge binyatsi tikomanya hati yabarigiremo bakaba bararoma juge binyatsi batene majuga gama tafari abuka tukatini sinte zo gukora byona tukatugura embundu kutera umuzugo nubundi araro mu kinyatsi nafutere embundu nofu nicyo basize ukuma businge mu Uganda tokushanga ngo Uganda ntiza kushaba United Nations kuja kuturinda ninga kutwera akurinda Uganda tugerindira umuro nasa kureberekaye yaba namanya okukwataje akacyakaine so nebi bantuma bakanungu nimba simo kagira NRM nimba shaba muhagire NRM oye omugurusi w'ekikofira oye Kigezi oye Uganda oye East Africa oye mwebarera hanga bakume aba flag bearers twachiro kugamba kwa president weitu nengaro nyingi munonga ogwe yaguheza nite gwasigarira 2015 ko kubanza Museveni oye muzeyi w'ekikofira oye basi oye flag bearers oye kantware umugishogo ya excellency okumulikira abantu abatungire bendera ahabwa NRM kandi ababantu abo baterire akaruru kambanze no muchara Betty Namara Katabaguza nkahuma ni member of parliament habwa Kanungu district Kataba oye Betty oye Namara oye Katabaguza oye. Then your excellency tukuraseho honorable Dr. Chris Baryomunsi kandi okwasire bendera ahabwa Chinchizi East Baryomunsi oye Chris oye Chinchizi East oye Frag oye 100% oye. Then tukuraseho honorable James Kaberuka kandi member wa parliament ori kwatira bendera habwa Chinchizi West Kaberuka oye James Rujo oye Winning oye. Your excellency kandi kankwanjurire honorable
Justus Tibesigwa ori kuza kuba LC5 chairperson ahabwa Kanungu district. Reverend Tibesigwa Reverend Tibesigwa Justus oye winning oye 100% oye. Tukuraseho Honorable Mwine tumwebaze kandi kwasire bendera ahabwe eminyeto ahabwa Western Uganda. Honorable Mwine tumwebaze oye. Honorable Mwine oye. Eminyeto yona ya Uganda ahabwa Western Region oguni waraza kubara bajwekera mu parliament muhereza Karuru. Mwine oye. Kanyete omuchara Mrs. Wako akaraba man opposite mbwenu wono kumuhasirira kusha Your Excellency cheye chahwire. Mrs. Wako oye. Mrs. Wako oye. Your Excellency turi kumaririza Mrs. Wako nko kwise bendera tuineyo omuchara Honorable Jacqueline na Mama Mbabazi kandi okwasire bendera ahabwa bakuzire ahabwe cyanga cya Burenje Gwizoba. Jacqueline Mbabazi oye. Jacqueline Mbabazi oye. Mwenu barungi mwe ba Kanungu aba bantu nimwe mwabahire bendera mukazo mu muzano aba nibo bagikwasire ko kubibaga mwenu mbahereza Karuru. Flags oye. Flags oye. Abo nibo muratwarire President Museveni akakora nabo. Jacqueline Mbabazi oye. Abo nibo ara President Museveni araza gukora cyanga kitwaza kuzamu ejitame 2026 kuisya 2031 ekiturashaba no kubaterera Karuru izoba rimwe na President Museveni imwe murebe ha baskusha murebe ha muzeyi wechikofira murebe ha basi ahandi hona naho murebe ha basi. Flag bearers beitu bari kuteze kishani na President kandi katubacire yero 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 yero. Your Excellency nandashaba ngo buwaheza ekishani na ba flag bearers abase kwija group ya skilling hub graduates nabo obase kweteza nabo ekishani kugira ngo ebibagambaha abana mwena mwahurira tubase kuza mu technical schools oteho amasiko wamara kushoma kugira ngo base kutunga moga ogura basa korora kandi okabankeje minyeto yaba eri kuganirira shenkuru wait here. Turamaririza twineyo ekindi shani twineho converts. Your Excellency twineho mukazi ayesimbire na MP omukazi witu kandi abirajyo wanupu mwenu yasharamu kuruga mu kibina cya nupu no kwesimba bendera y'abanupu yajinaga hatiya nande nangwa yijatere ni wechani tumwakiro butongole ziyada basa kwija otere chani mu Faransa hatiya no muntu wa yero yero red yajurugireho yero baba raheza nandashaba aba UPM mwije kuno muchara nareba yo muchara Ayubu Bari na group yawe murahuke juba aba UPM mubayambe okwija mu misho babase kweteza eshani na President omuchara Ziyada tiyaija wenka mu Faransa nababire bo nabagenzire bali nawe nabo bashara mu twegitaho NRM kugira ngo bururu bweitu bugume bwijwire nko kubwabubaga bwijwire kare mwebare munonga mureke tubakiro mu NRM yeitu turabaterera mu ngaro munonga muhara weitu reka turi kumarira Yesu muhara weitu webare munonga okubasa kureba ngo wareba hare wagira ngo garuko mu NRM kandi nabo bona babire bayenzire kugenda babasa kugaruka mwebare munonga afande nyamabari ba UPM obu nabarangirire kore bandekirira bari hariya aba UPM murahuke aba UPM
abatandikire na muzeyi orugamba turi mu butegetsi bwa kare bw'ebibina abatandikire na muzeyi mwije obwiro obwo nyowe kandi muto konka ndamanyaho bamwe nambahuriraga mwe nureba mbaba beija abamwe n'abijukuru babo basheija mamanzi abakwasize muzeyi mbwenu muzehe hariya muteze ekishani na muzeyi ekishani kirashembayo nekyaba Furonasa murahuke mwe muri nka bashatu muzeyi Donati Kananura abwa Furonasa n'abandi mwije nimwe mweteze ekishani turi kwigirira kwendera. Enaremoye so hatiya muzeyi ko araheze icyo kishani turaza kweshongora ibyeshongoro ibyihangane cya East Africa ne cya Kigezi in reverse order turamarira urutayayo gwa president omuri district yitu ya Kanungu kandi ko araheze twatwineho gifts your excellence ezi turahendere nazo kora kuturaheze anthems webale munongo kutukunda nk'abantu ba Kanungu webale munonga kutwereka rukundo konka nitoramanya kuturakukunda munonga your excellence webale kutwereza obwire bwawe bwona buti kandi turakuhamiza ngo byona biraza kugenda je ebiro 15 ko kubanza turija kora cyone kirabasika kureba ngutwatu takayikire yo mu kibanda arabanza yikantebe yeye ihazo notiye turi kizi so kuturaheze your excellence anthems hariho gifts eziba flag bearers bitu babine baraza kuzikuretera kandi tuhendere omukoro gwitu gwerizoba nekitini sakityo anthems. Can you lead us in anthems, please? In the reverse order, anthems. Kigezi, insi yanje nyamurungi, amahanga gona nigakutangarira, ruhanga kakuhunda yakwijuzo mugiga, inshozi nepanga inyamishwa n'amahamba, ishori murungi, emijera n'ingezi, ensya n'inungi, ebihingwa nitweza, nimpurira ensi yanje n'inyesinisa. Shima, mana shima, nitukusima, rugaba byona, uwatwajire, turyabanya Kigezi, nitukusimira, nensi yitu Kigezi, entiba y'omurungi wa Afrika.
flag bearers beitu mwije